sokon pon peyu wau ki sunan kan kodukan kunan alang kunan kan yeko wau choro ron sokan macam kopna koryang kopna speaker and legislature sound kopung labalap kan nan panyen chia momot so government o chon pon peyu sak pejawan buka kuran kora song nan sokan macam ron rangot ngai sanli Nicholas magang pejawan kalale kukurakan au tapan sapul macam ron rangot o ia cara laban sapul macam rogan ranwach kanyong Executive Proclamation number yay sakeo line saraslo koryang Invasive Species Task Force Pejawan training ang wisono kasulumen kapasa mapit tokan sila kabinsalet sa mga COVID saktuaw o kabayo sapul macam ron masanlangan way ponpe Rong sang kolonya wen ponpe talian rong nan sabal macai retion ponpe pejawan aletia re rong mepit men kolok te Executive Proclamation number yay sakeulan sarasilo wen koloku susororan poitanan wen na chong ser chon tayo nan kaisa kan legislature wen ponpe pwede October sakriyaw yagat yay sakeo Speaker and Pompey Legislature Kaisak the Honorable Steve Kayetwin Katarer Legislature Resolution Number Ebki Airline Riyaisakyo Mapit Kalok Tan Chan Tan Serial Nan Legislature and Pompey O Pweke Chan Tan Ser Nan Kaisakan Legislature Binyayar Sangni Kabin Salitanan Senator Salter Leola Walyagan Wainach Niyako Saisak Manaw Niyakat Riyaisakyo O pwede rairan chantan serwach pachatonang ran wanisak mo anusus laban legislature apan miyawi o pwede rachukchuk wanaw lain na pukipayo eniralaw tayo sa kankosan natin Pompey General Election Line kituwa sa Ruwaset Kabnan wen Pompey ka nagkarusus choron nan pungan ran wanisak o ran nagkuryaisak Moran kalok tanu sus choror penaw teta ser machanta. Ima kareta ning tuan manaman mesainsan nan rachkuchuk wanaw lain na pagkayo eniralaw tesa kan kasanatan Pompey. Kabnan wen Pompey Honorable Reed P. Oliver. Akarusus choror rewan poita nitisan karyay sa kwaluan barya katriyay sa kayo penaw teta ser machanta nan wen Nat ang nanmomotan legislature Kaisak and Wayne Pompey. Koryaw and sabal machay ron ranwich, palian rong nan sabal machay region Pompey Pejuan aleti. Rong sang palian Micronesian Conservation Trust na kasaleta Invasive Species Task Force and Pompey ISTA Pejuan Kanagalare Araychungal Municipal Invasive Conference ang Raichowekan and Waisono Miyakcho Pensu and Karyak Riyasakeo. Karapan tatoko chay kwenyang yamen kaway takaspool ka ng invasive species kan tapukokan men invasive nan Wayne Pompey o sangan yakan kaway to kaspool kan mepanyang apali wan kapagabugkan and paywatch. Kasuluan sa panmachay ron ranwat men kabasan na pitakan silasin and kabinsalet sa mga COVID saktuwa. Palimakan pachungan na palito kan munian kabinsalet sa mga COVID saktuwa. Men sa karako chon way, may raila na nasakan makakayang kach kita pachungan tokan silasin and COVID saktuwa sang pare sa kwalu pachota. Huwan pilpachungan sansan may raila kan medisaysan So jagak niyang coach kita pacawan alet tokan sila watch. Tokan sila kabin salet sa mga COVID saktuwa ken pachota. Publical palbanan monian Pompey unit dispensaryan kolonya. Palian publical ken pacawan restak lakwalo niyan sang leglap maming saujek sang niyang niyalan paras menyang coach ki. Te pacawan tokan sila watch kanananaw te tatarap mo tokapan pachota. Tokan sila kabin salet sa umawat ken miyaw nito. Oan pilpacawan sansal. Merangot ko chay sapal man kay uniyan sila riyaw. Matal na vaksin o chansan. Ang matal na vaksin ken pachota. Pakeo nanrairan
yay sa kwalunan po nga o chansan and chansan kain pachota pakiucha. Sang nakawitan palyan US Central Forces Control, uniyan sila kami sa leta sa mga COVID-19 aktual, so tsaka paro apol pararabats pacho ni percentual sa payo poncheo. Non-report makan pachota sang palyan Pohnpei State Vaccine Administration, kasaleta menilata ni October niya sa pano, riyagat niya sa kayo, iray laramasan Pohnpei kan no kachkiyar tapachuaner, tokan silasin, and kapinsaleta sa mga COVID-19 aktual, kayo antok the first dose and Moderna, iray laramas nan wanakat silubuki, kaman may batch-batch na present sisak, walu karyawan tok, the second dose, nan kuts siliyakan siliman, may batch-batch na present may saksilo, o irailakan may kanakalar, tabachawaner tokan sila chansan o Moderna, irailakas nan takot, wala po kaya kanyaman may batch-batch na present sisak. Nan reports was pilkasaleta ramasakan na newewekan and Pohnpei makachin tabachawaner tokan sila silwat. When matalaning person when isak silo, when no person sisak walu, when not person sisak riyang, when kolonya person when isak walu, when sakas person isisak, when kachi person when isak isu, wow tarayan kan person isak tuwaw. Rangot Pohnpei kachin sakalman ko uniyan Moderna silagat limaysak wano o uniyan chansan and chansan silabukir yay sakayo. Kain saklan sakalman chayron rangot chayron masalangan Pohnpei. Ulay kan patpatan na pitch niya point 5 minutes lisa ko lumensang ungalangan kan patpacho ni pitch point sukla kaysa minutes lisa lap mensang lalpan patpacho ni pitch silo point 1 minutes lisa limaisak niya ni sauci. Rano champan patpatanan pungan palya ropal masanin at limaw. Iloglukin tayo na pan patpatan na bitayo na limaw pan tabukin o pan kap niya marmarakan kachaw. Ni sauci klan niya pang pan patpatanan pungan palya ni nat limaw na naisak iloglukin tayo na pan patpatan na bitayo na limaw pan tabukin o pan kap niya marmarakan kachaw. Nialam na rangkaw na bangkan patpatanan pungan palya ropal masanin at isak. Iloglukin tayo na pan patpatan na bitayo na limaw pan tabukin o pan kap niya marmarakan kachaw. Ran saraw yang pan patpatanan pungan palmasa o palyatang ninatay isak lalay isak limaw. Iloglukin tayo na pan patpatan na bit limaw na liwano pan tabukin niya marmarakan kachaw. Wan lang uran Ayo patpatan ni tigrituwa isak, walang nang ranwat. Patpatan ni tigris isak wano, wan sasongan kachaw. Memoratinan rairan awar nga isak payo, patpatan ni insis. 0.3 isak silo, o wan sasongan kachaw memoratinan isak pongwat. Patpatan ni insis, isak riyaw ponchwal isak limaw. Pohnpei runner sang patpin glapano, minute 12 taon inin sauchik. O ban rong sa lapat pen klap mo minute isak tayo men sangan lakap. Men ko yay matyakan autapan sa kulmatay rongan ranwat kalanganin kuburan koras o kasaledya. Kasaledya.